Vizija 2030. Vizija 2030. Vizija 2030. Zajednička vizija svih nivoa vlasti jeste da je Bosna i Hercegovina prosperitetna, ekonomski i institucionalno razvijena, socijalno pravedna država, jednakih mogućnosti za sve njene građane, s razvijenom infrastrukturom, društvom baziranim na znanju, gdje se na efikasan način koriste prirodni i drugi resursi, čuva životna sredina i njeguje bogatstvo različitosti. Košnica, dijaloška emisija za mlade. Dobrodošli u Košnicu, emisiju u kojoj se roje ideje i zamišlja nova medena budućnost. Ja sam Hana Čurak, a skupa sa našim gostima razmišljamo o temama koji ih se najviše tiču. One se uklapaju u Agendu 2030, plan Ujedinjenih nacija za postizanje ciljeva održivog razvoja. Mir, stabilnost i ljudska prava i efikasno upravljanje koje počiva na vladavini prava bitni su katalizatori održivog razvoja. Danas živimo u svijetu u kojem razlike postaju sve veće. Neki regioni uživaju u stalnom miru i prosperitetu, dok drugi za njima jako kaskaju. Gdje se u svemu tome nalazi Bosna i Hercegovina? Imaju li mladi u Bosni i Hercegovini šanse za lični napredak i egzistenciju, sigurnost, pravo na ljepotu odrastanja, igre i uživanja u svemu onome što život donosi? Tim povodom danas želim dobrodošlicu našim gostima u studiju. Sa mnom su danas Benisa Bibuljica iz Centra za razvoj mladih Proni. Dobar dan i hvala na pozivu. Dobrodošla. Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih Kult. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala. Adi Zahirović, učenik srednje škole i visoko, aktivista i učesnik Upshift projekta. Dobar dan, hvala vam na pozivu. I Melika Husić-Mehmedović, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo. Dobar dan. Adi, današnju diskusiju započinjemo sa jednim vrlo specifičnim pitanjem. Da li su mladi u Bosni i Hercegovini danas sretni? Ako analiziramo mlade u Bosni i Hercegovini i ako gledamo sreću u najužem smislu, a to jeste da je sreća zadovoljstvo sa trenutnim životnim stanjem, možemo reći da mladi nisu zadovoljni životom u Bosni i Hercegovini. Apropo tome nisu ni srećni. A s druge strane, opet ne možemo ni generalno reći. Mnogi mladi, mnogi od nas shvaćaju sreću na drugi način. Tako da, ako gledamo mlade, nećemo primijetiti ekspresije sreće na njihovim licima. To je zbog toga što će mnogi, ako ih pitamo da li su srećni, reći da jesu, ali da su pored toga i zabrinuti za svoju budućnost, za svoju egzistenciju, za jednostavno život u Bosni i Hercegovini. Tako da sama sreća zavisi od jedinke, a ja vjerujem da su mnogi mladi srećni, ali da imaju strahove koji potiskuju sreću iz njihovog života. Da li se ti, Adi, smatraš da pripadaš toj populaciji? Da li si ti sretan? Ja lično jesam sretan. Nalazim sreću u malim stvarima i to mi olakšava život i olakšava mi spoznaju sreće. Po svjetskom indeksu sreće Bosna i Hercegovina ne spada u sretne zemlje, poput recimo Finske, Danske, Švicarske ili Holandije. Mi smo zapravo tek na 58. mjestu. Zašto je to tako? Jesu li podjele koje su nametnuli odrasli toliko jake da se ne možemo osloboditi tih okova? Postoje li način da ih se oslobodimo? Za odgovor na ovo pitanje obratit ćemo se našim prijateljima Helem Neise i ekipi iz Mostar Rock School. Da li smatrate da su ipak mladi u Bosni i Hercegovini ujedinjeni? Vi ćete češće vidjeti da nisu, zato što mi smo dali priliku. Otišite na autobuske stanice pa vidite s koje autobuske stanice možete putovati u koji grad. Zapravo ujedinjenje teško da može biti kad smo rasparčani na raznim stranama svijeta. Možda se nekad u budućnosti desi neko proživljenje, otkrovljenje pa se svi ti mladi vrate, ali nešto čisto sumnja. Vratit će se ovdje da nam donesu 200 eura i flašu boze. I odoše opet nazad. Da li mislite generalno da pop kultura, kao i sva ostala glazba, može integrirati mlade ljude? Da znamo da je kultura ta i koja odgaja i ta koja pravi društvo, ta koja i kritikuje,
neke loše stvari i neke probleme i proizvodi i neke mnoge dobre stvari. Evo, u našem konkretnom slučaju i povezuje ljude i daje im priliku da nastupaju, da izađu na scenu, da upoznaju druge mlade sa istim interesima, gdje ih ne bi možda upoznali u nekim drugim okolnostima. Naša obrazovna filozofija je da im ponudimo najkvalitetniji mogući muzički program. Znači, naša obrazovna filozofija je da mi budemo ozbiljna škola muzička. To što je posljedica, što će se mladi ljudi povezati, oni bi se svakako povezali da smo u bilo kojem drugom gradu. Mladi koji dođu s istim interesima, ponudite im mjesto. Mi upravo želimo biti to mjesto gdje će oni doći, shvatiti da postoje slični njima ili različiti, ali koji žele raditi iste stvari i da ćemo im platformu, izvolite, izrazite se. Gdje god da smo svirali, gdje god da je većinsko stanovništvo, srpsko, hrvatsko ili bošnjačko, nebitno, mi nismo vidjeli neku veliku razliku između te omladne. Dakle, jedna i druga i treća i peta i deseta, sad je malo glupo ovo rašlanjivati, ali stvarno gdje god da smo došli imali smo puno publike i gdje god da smo došli lijepo smo se osjećali, nismo imali nikakvi ni nacionalistički, ni nacistički, ni rasistički ispada, već su svi raširenih ruku pjevali s nama. Šta smatrate onim bitnim i važnim što bi još moglo ujediniti mlade ljude u Bosni i Hercegovini? Obrazovanje bi trebalo povezati. Mislim, ne možemo mi pričati, mi stalno pričamo o tom povezivanju sa ljudima koji se tim svakako bave, a ne pričamo sa ljudima koji vam blokiraju da djeca idu u istu školu koja su različite nacionalnosti. Pričamo o ovome dok postoji formalni sistem obrazovanja dvije škole pod jednim krovom za koji mnogi kažu da je primjer apartheida. Pričamo o ovome dok postoje brojanja krvnih zrnaca gdje vi kad se upisujete morate upisati koje ste nacionalnosti. To na našem formularu nema, niti sumnja da ima na bilo kojem formularu bilo koje neformalne aktivnosti. Te mlade ljude ne zanimaju ih previše teške teme, a pod teške teme naravno podrazumijevam sve aktualne probleme i ono što svakodnevno živimo. Mi nekako mislimo da o tom treba govoriti, jer hajde pored toga što osjećamo odgovornost da o tom pričamo javno, nego zato što smo istinski i mi frustrirani, povrijeđeni, što istinski bi željeli da ovo društvo i država cijela na neki način krene naprijed, ali bojim se da će biti to jako teško. Vi možete kao probleme mladih vidjeti i nacionalizam, i nezaposlenost, i nedostatak ekonomskih prilika, učešću u ovome ili onome. I onda pričate s mladim ljudima, oni vam kažu moj problem je što ja negdje izaći. Moj problem je što ja u svom gradu nemam pekaru. Ja u Srebrenici nemam pekaru, niti imam kebab koji ću da pojedem kad se vraćam s prijateljima, a bio sam na pivi. To je konkretni problem tih mladih ljudi. Kažu, ja nemam curu u koju mogu da se zaljubim i ostanem ovdje da živim zato što svi odlaze iz ovoga grada. To je problem tog mladog čovjeka tamo. Da li su mladi ljudi u Bosni i Hercegovini sretni ili su pak opterećeni podjelama? Imaju li pravo na druženje, sreću i zabavu? Kako zaslužuju, ako uzmemo obzir da su mladi ljudi nekako marginalizirana grupa koju se ništa ne pita, koji su slabo uključeni u donošenje odluka, jako ih je malo generalno i kao donosioca odluka, kao političara, mislim da itekako zaslužuju, a to su mladi ljudi koji će kasnije biti odrasle osobe, želimo da im ovaj period života prođe kvalitetno i mi se trudimo da im ponudimo to zapravo da bude kvalitetno i da učestvujemo u tome, da doprinesemo, da budu sretni, da su zadovoljni sobom onim što rade i da ih se prepoznaje baš kao mlade ljude. Bez obzira što nam fali optimizma generalno, budući da ne živimo baš u bajnoj situaciji, naprotiv, ja mislim da se moramo boriti, ne odustajati od svojih ciljeva i od onog što nam je imperativ, a to je da jednog dana svi živimo zajedno u jednom normalnom sistemu u Njemačkoj. Košnica, dijaloška emisija za mlade. Evo, u prilogu smo čuli da ima i mnogo toga što nas spaja, ali postoje i različiti problemi. Gospođo Husić-Mehmedović, šta su po vašim saznanjima najveći razlozi nezadovoljstva mladih u Bosni i Hercegovini? Nezadovoljstvo mladih se u Bosni i Hercegovini razlikuje toliko od nezadovoljstva mladih širom svijeta. Naime, mi mislimo da su oni opterećeni ovim stvarima kojima smo mi odrasli opterećeni, ali oni u stvari to nisu, to bar pokazuju istraživanja. Mlade ne zanima politička nestabilnost, institucionalna neefikasnost,
Ne, njih zanima dobra biciklistička staza, zanima ih lakša mogućnost da putuju, zanima ih kvalitetno školovanje i bogate vanškolske aktivnosti. Dakle, to su stvari koje mlade zanimaju i oni se zaista ne razlikuju od mladih u svim tim zemljama koje ste spomenuli, sretnim, Finska, Švicarska. Dakle, mladi žele da se posvete sebi, žele da se posvete svom obogaćivanju i svom ličnom napretku. I u stvari malo ih, to bar istraživanja pokazuju u kojima sam ja učestvovala, malo ih čak i nervira to preveliko davanje značaja svim ostalim njima nebitnim stvarima. Ovoj stresu, ekonomskom blagostanju, političkim previranjima. Dakle, one bi malo više da se bave sobom i da se mi odrasli i mi institucije malo više bavimo njima. Dakle, da im se posvetimo na neki kvalitetniji način. A kako je na to utjecala COVID-19 pandemija? Pa dvojako. Mislim da što duže traje da će efekti biti sve dugoročno kompleksniji. A opet, sa druge strane, ja se nekako trudim upravo to da bi olakšala tu svakodnevnicu i mladima i starijima, tražiti neka pozitivna rješenja. Tako da COVID pandemija nam je donijela i nekoliko pozitivnih stvari. Dakle, vjerujem da će recimo u Bosni i Hercegovini konkretno školstvo možda i napredovati kada se integriraju ovi online sistemi koje smo danas usavršili u tradicionalni sistem nastave. Što će se sigurno desiti jednog dana kad se vratimo u školske klupe, imat ćemo ovaj blended learning. Tako da, dakle, bit će i nekih pozitivnih stvari iz svega toga. Ali trenutno ta asocijalizacija je u stvari najveći problem i najviše su pogođeni mladi. Dakle, ne mala djeca, ne odrasli, nego baš mladi koji se osjećaju sputani. Benisa, dolazite iz organizacije koja aktivno djeluje kroz inicijative na prevenciji sukoba, izgradnji mira i stvaranju sigurnijeg okruženja za mlade u Bosni i Hercegovini. Na koji način to postižete u Proniju? Pa ovako, mislim, kao organizacija koja fokus stavlja na taj godišnji raspon od 15 do 30 godina, dakle na mlade ljude, smatram da u tom našem 23-godišnjem iskustvu zaista onako nekako promocija tih inkluzivnih mobilnih politika koje zagovaraju pomirenje, dakle toleranciju među mladim ljudima, svakako da su pokazale za nama zaista neke velike rezultate. Dakle, mi smatramo da kroz naše projekte, već preko 100 projekata koji su namijenjeni upravo mladim ljudima, mi zaista promovišemo neke pozitivne vrijednosti i promovišući te pozitivne vrijednosti, uključivajući taj veliki broj mladih ljudi, dakle preko njih 40.000 u tim godinama iskustva, smatram da kroz te politike mobilnosti vi omogućavate mladim ljudima da se susretnu s nekim drugim kulturama. Omogućavate im također da se susretnu s nekim drugim mladim ljudima koji pripadaju nekom drugom teritorijalnom ili neteritorijalnom identitetu i da, dakle, mladi ljudi bivajući, dakle, dio tih projekata uopšte ne vide te razlike koje im drugi nameću. Ja nekako volim da kažem da mi mladi povlačimo, dakle, tu transgeneracijsku traumu starijih generacija i da zaista mi niti uopšte razmišljamo o tome kome pripadamo, kako se zovemo, odakle dolazimo, jer zaista iz prakse naše organizacije na našim treninzima, edukacijama nikada niste mogli da primijetite bilo kakav vid netolerancije među mladima, već svi se druže i svi su super kao da se znaju 100 godina, ako tako mogu reći. Tako da, dakle, kada radite na takvim nekakvim projektima i širom Bosne i Hercegovine, pa i šire, dakle, u regionu, nastojite okupiti te mlade iz različitih dijelova kako Bosne i Hercegovine, tako i iz nekih drugih država regiona, onda smatram da zaista radite pravu stvar. Hvala. Moje sljedeće pitanje je za Katarinu. Evo, Katarina, transgeneracijska trauma, govor mržnje i nasilje, to su sve izazove sa kojima se mladi danas u Bosni i Hercegovini suočavaju. Kako vi u institutu Kult adresirate te izazove? Pa, prije svega, Institut za razvoj mladih Kult ne bavi se a priori mladim ljudima, nego pitanjima mladih i nekako su nama je vizija i misija i fokus stavljen na donosioce odluka.
Naš direktni rad s mladima itekako nam je važan i itekako cijenimo napore i drugih kolega koji uporno rade upravo na ovim pitanjima. Mi se zapravo trudimo da naučimo mlade ljude i donosioce odluka da ostvare dijalog u svim ovim pitanjima koje spominjete. I tu nam je jako važno da donosioci odluka zauzmu jedan stav koji donosi sistemske vrijednosti, dakle sistemske promjene koje su dugoročne, a da mladima istovremeno objasnimo da se promjene ne dešavaju, nažalost, ne uvijek preko noći i ne uvijek onom brzinom u kojem mlad čovjek danas jeste. I tu radimo niz različitih stvari, od podrške lokalnim građanskim inicijativama koje mladi ljudi rade kroz, recimo, program Pro budućnost, gdje upravo mladi ljudi unutar Bosne i Hercegovine rade na entitetskoj, imaginarnoj granici, povezujući mlade između entiteta, radeći vrlo konkretne stvari u lokalnim zajednicama, od uređivanja, dječjih igrališta preko inicijativa koje mijenjaju i donose neke nove vrijednosti, neke nove politike u njihovim lokalnim zajednicama. To su doista nekad inicijative poput uvođenja, biciklističke staze, a nekad su doista nešto što ima dugoročni efekat poput, rješavanja programa za zapošljavanje mladih i sl. Mi već 15 godina, 16 generacija iza, jer smo u 2020. imali paralelne 2 generacije, radimo obuku koja se zove Uči, misli i djeluj, gdje upravo sa mladim ljudima iz cijele Bosne i Hercegovine razgovaramo o svim temama koji su njima važne. Radimo nekih 12 različitih tema cijelu godinu. To je dugoročni trening program za koji mladi kažu da im mijenja život. To u suštini zapravo znači da oni postaju bolji ljudi, a pomirenje u svakom obliku se zapravo i stvaranje sigurnosti se najprije dešava između mene i vas, a tek onda nekim efektom u društvu dalje i nekim djelovanjem pojedinaca. Tako da u tom kontekstu mi već preko 15 godina direktno radimo sad već sa 4-5 hiljade mladih ljudi koji su prošli ovu obuku ne zaboravljajući našu prvu generaciju. Dakle, to sad više nisu ni mladi ljudi. Ti ljudi iz prve, druge ili 5. generacije su već donosioci odluka i itekako utjecajni ljudi u bosansko-hercegovačkom društvu i mi se trudimo da stvaramo konstantni dijalog između svih tih grupa sa kojima radimo, stavljajući konstantni akcenat na potrebu mladog čovjeka da se pitanja mladih ljudi ne mogu rješavati ad hoc i da moramo imati sistemska rješenja. Odlično. A kada se radi o problemima s kojima se mladi suočavaju, gdje se mogu obratiti i koja su to njihova prava? O ovome će nam nešto više reći Elvir Musić, predstavnik UNICEF-a, to jeste Odjela za dječju zaštitu UNICEF-a u Bosni i Hercegovini. Da li je vršnjačko nasilje korijen svih nasilja i kako ga ublažiti? Pa možda je malo pregrubo da kažemo da je vršnjačko nasilje korijen svih nasilja. Ono što je bitno naglasiti da se agresija, odnosno agresivnost koja može biti pojava koju ispoljavaju djeca i adolescenti, treba je razlikovati od nasilja. I upravo u tom nekom prostoru možemo vidjeti prostora za naše intervencije, odnosno da pokažemo djeci i adolescentima na koji način kreativnije, konstruktivnije ispoljiti tu agresiju da ona ne postane nasilju. Kada je u pitanju sistemski odgovor, mi pokušavamo već godinama naći taj sistemski odgovor, odnosno pokušavamo afirmisati ulogu škole, da škola pravovremeno prepozna određene indikatore ponašanja kod djece, određena ponašanja koja mogu ukazivati da se djeca nalaze u problemu i da ponudi adekvatan odgovor na takva ponašanja u smislu da daju podršku djeci, bez obzira da li su djeca učinioci tog određenog agresivnog ponašanja ili su možda i sami žrtve nekog nasilja koje se nalazi u pozadini takvog agresivnog ponašanja, jer znamo da je u stvari agresivno ponašanje može da ima kao jedan od razloga u pozadini samo nasilje na koje su pretrpila takva djeca. Kada je u pitanju online nasilje, ono je sve zastupljenije, možemo reći, iako je još uvijek preovladava ovo konvencionalno, da kažemo, nasilje, međutim, odlaskom škola u online, odnosno same nastave u online, ono je sve više zastupljeno i jedan je
dosta veliki problem na koji možda i nemamo u ovom trenutku adekvatan odgovor, odnosno moramo raditi na pronalaženju adekvatnog odgovora kako da i dižemo svijest djece o tome, ali kako da na određen način, na pravi način u stvari ih obučimo da reaguju na takve pojave. Mediji generalno moraju da budu dosta pažljiviji kada rade o izvještavanju o djeci, odnosno svog sadržaja koji je dostupan djeci. U tom smislu UNICEF je radio dosta na podizanju svijesti samih urednika medija, ali i novinara, na koji način izvještavaju, na koji način donose u stvari same sadržaje djeci. Međutim, ono što je vrlo bitno je bitno i podržati u stvari tu djecu na koji način oni pristupaju informacijama, na koji način rade selekciju informacija i dati im određene alate kao što je plavi telefon koji podržavamo, kao što i SOS kutak za sigurni internet, da pomognu u stvari djeci da savladaju određene izazove s kojima se susreću u medijskom prostoru, odnosno na internetu. Košnica, dijaloška emisija za mlade. A sada da vidimo kako je to u praksi. Adi, zamolit ću te da nam objasniš na koji način tvoji vršnjaci adresiraju nasilje i mržnju. Prije svega, ja smatram da je veliki problem nepoznavanja materije samih mojih vršnjaka koji ne znaju gdje i kako da adresiraju mržnju. Obično to završi sa ponovnim nastavkom nasilja, tako da odgovor na nasilje bude nasilje. Iz nekog razloga vršnjaci se boje ili jednostavno ne žele da uključe odrasle osobe kada osjete da su pod pritiskom, nemaju kome da se obrate i iz tog razloga se zatvaraju unutar svojih soba. Ja bih rekao da mladi iza vrata svojih soba mentalno propadaju zbog vršnjačkog nasilja. Tako da zaista ono što bi trebalo da se uradi jeste promocija SOS telefona i plavog telefona kako bi se što više mladih educiralo i kako bi znali gdje da adresiraju sami slučaj vršnjačkog nasilja. Postoje li još neki obrambeni mehanizmi koje bi nam naveo? Pa ja ću navesti, evo kroz obrazovne institucije bi se moglo dosta toga uraditi. Nažalost, bar u mom kantonu, škole nemaju školskog psihologa. U RS-u je to drugačije riješeno i svaka škola ima svog psihologa. Mislim da bi jedan veliki korak bio da škola ima psihologa, pogotovo škola koju ja pohađam koja broji 964 učenika. Bar 1 do 2 školska psihologa bi trebala koji će na stručan način razgovarati sa omladinom. Koliko su zapravo institucije Bosne i Hercegovine spremne uložiti u svoje mlade? Koliko su spremne da budu opremljene adekvatnim politikama i mehanizmima kako bi mladi ljudi u Bosni i Hercegovini ostvarili svoja prava i imali što ugodniji život? Ministrica Husić-Mehmedović, pitanje za vas. Kakve su to postojeće politike za mlade kada je u pitanju kanton Sarajevo i ministarstvo koje vodite? Kanton Sarajevo je tek dobilo ovo ministarstvo, dakle prije 2,5 mjeseca, ali to u stvari govori odnosno ukazuje na činjenicu da su mladi postali bitniji i da se stavljaju na neki način u fokus. Dakle, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade kao takvo nije do sada bilo u okviru jednog mnogo većeg ministarstva, što dakle podrazumijeva da ćemo više pažnje i više se posvetiti, imati više mogućnosti za rad sa mladima. Trenutno, dakle, kao tek novoosnovani, ja se jako puno oslanjam na vaše gošće i na rad sa NGO sektorom, sa nevladnim organizacijama, jer mislim da njihovo iskustvo i naša mogućnost da utječemo i da kreiramo politike u stvari u ovom trenutku može dati neku bržu reakciju i sinergiju da nešto zaista i postignemo. Kada je riječ o konkretnim slučajevima, u kantonu Sarajevo će vrlo brzo, ja se nadam u aprilu ili maju, biti raspisani pozivi za finansiranja projekata vezanih za mlade, gdje ja lično imam neke ideje, ali evo vidjet ćemo šta ću i dobiti. Uvijek dobijem kreativnijih ideja nego što ih sama mogu smisliti. Dakle, mi smo razgovarali, ovo što Adi kaže, mi imamo recimo na Univerzitetu u Sarajevu se priprema jedan obimnija akcija ukupnog bulinga. Jedan od razloga, mislim, zašto se krenulo u tu priču jeste nisam tražila i kako to u stvari da i u obrazovni sektor inkorporiramo adekvatno.
Međutim, onda se u stvari shvatilo da nije samo ta vrsta nasilja prisutna, nego i sve druge, tako da to je jedan od pravaca u kojem ćemo ići. Drugi pravac u kojem bismo bar u ovoj godini stavili fokus jeste da olakšamo online nastavu kroz neki online tutoring, dakle gdje isto mladi, samo studenti mogu pomagati mladim svojim kolegama, srednjoškolcima da lakše prođu ove sve nedostatke i izazove online sistema. Postoje li još neki načini koji bi podijelili s nama? Na koje to načine vi osluškujete šta zapravo je potrebno mladima? Svi koji su imali želju da se obrate do sada ministarstvu u ovom kratkom vremenu, dakle otvorili smo dijaloge i ponavljam, uvijek dobijem puno više ideja od njih, direktno od mladih, jer ne možemo mi stariji namaštati šta to sve treba mladima. Naravno, ne možemo sve ni realizovati, ne možemo sve ni isfinansirati. Zaustavljeni smo i mi u ovom COVID-u, recimo jedna od ideja koju sam jako željela da provedem, ali ne da neću ove, nego očigledno neću ni iduće godine, jeste neka kvalitetna univerzijada, dakle neke fine sportske igre svih studenata u kantonu Sarajevo, sve različite, pa da onda cijeli grad bude jedan vikend sportski teren za studente. Ali to sve tako neke fine stvari koje bi malo rastresle svakodnevnicu mladima. A sada me zanima i druga strana. Katarina, koliko mladi imaju povjerenja u institucije? Pa nemaju puno, nažalost. Dakle, sva naša istraživanja i istraživanja drugih organizacija i agencija pokazuju da mladi ljudi ne vjeruju bosansko-hercegovačkim institucijama. Raduju se kada se dese ovi primjeri da ministarstva konačno i u nazivima dobiju tu riječ mladi, jer nekako i to daje znak da ste negdje dobrodošli i da o vama neko brine, kao što postoje ministarstva koja nose i neke druge nazive za neke druge populacije. Prema istraživanjima koja smo mi radili u posljednjih 4-5 godina, a i ono iz 2013. sveobuhvatno koje smo radili za Federaciju Bosne i Hercegovine, pokazuje da mladi ljudi zapravo o BiH institucijama gledaju kao jednog od povoljnijim poslodavcima zbog sigurnosti plaće, ali to nije primarna stvar i ne vjeruju, nažalost, institucijama, ne vjeruju upravo iz razloga što ono što se u institucijama dešava i politički diskurs koji nam se dešava u javnom prostoru ne ukazuje na to da su mladi prioritet, ne ukazuje na to da su pitanja mladih važna donosiocima odluka i zapravo visoka politika, nažalost, u Bosni i Hercegovini vrlo često o mladima govori kao o problemu, ne kao dijelu rješenja u kontekstu stvari koje nam se u društvu dešavaju. Vrlo dugo smo o mladima govorili u kontekstu odlaska i govorili smo često su mladi ljudi mogli čuti tu rečenicu da odlaze najbolji, a onda naravno ukoliko ste ostajali u zemlji postavljate sebi pitanje ako su otišli najbolji šta sam ja i kako da postanem taj najbolji. Tako da je niz tih nekih različitih situacija koje se dešavaju u društvu koje utiču na mlade ljude i njihovo promišljanje i o BiH institucijama, ali o tome šta zapravo rade. Nažalost, institucije u cijeloj Bosni i Hercegovini ne vode dovoljno brigu o mladima i to zapravo jeste primarni razlog njihovog nepovjerenja u rad institucija. A šta su područja na kojima mladi mogu dati svoj doprinos? Kroz UNICEF-ovo istraživanje YouReport saznajemo da mladi iz naše zemlje žele da budu aktivno uključeni u donošenje odluka na lokalnom nivou, najviše po pitanju poslovnih prilika i zapošljavanja, a potom i saobraćaja i razvijanja infrastrukture kao i čistog okoliša. Benisa, na koji način se mladi mogu aktivno uključiti u oblikovanje svoje stvarnosti? Šta to vi radite u Proniju da im to omogući? Mladi se obično žale, mislim, evo i Katarina je pričala o odlasku mladih. Nažalost, to se pitanje poteže već godinama kod nas. A jedan od razloga je upravo ekonomski razlog, dakle nemogućnost da mladi nađu posao nakon što završe svoje obrazovanje. Također smatram da ono što dodatno po znacima navoda pogoduje tom nezapošljavanju jeste to što mladi nemaju dovoljno
prakse na ovom formalnom obrazovanju i onda se nekako neformalno obrazovanje, mogu da kažem, komplementira te nedostatke. Mi kao organizacija radimo, eto, kao što sam već spomenula, toliko, dakle, preko 100 projekata namijenjenih mladim ljudima i svaki naš projekat jeste zasnovan na neformalnom obrazovanju. Svaki naš trening, sve naše edukacije su također. Mi, evo, godinama radimo u Pravnoj akademiji omladinskog rada, obrazujemo mlade ljude da postanu, dakle, dio nevladinog sektora, odnosno omladinski radnici, treneri u oblasti rada sa mladima, kao i menadžeri omladinskih organizacija. Tako da oni nakon završene te akademije mogu zaista postanu dio bilo koje organizacije koja pripada nevladinom sektoru. I ono što bih naglasila isto posebno važnim jeste da kroz to neformalno obrazovanje, osim što dobijaju taj neki drugačiji vid obrazovanja od formalnog, također dobijaju mogućnost da, opet ću ponoviti, i vide šta je to tolerancija, šta je to inkluzija, ko zaista prepoznaje ono što oni govore, kojim zaista daje slobodu govora, ali onu pozitivnu slobodu govora u smislu da mladi promovišu te pozitivne vrijednosti, da promovišu sami sebe na kraju krajeva, jer i mi kao organizacija zaista potenciramo promociju mladih lidera i zagovarača promjena u zajednici. Također, dakle, opet kažem, kroz tu mobilnost u kojoj mi također interno i eksterno promovišemo u našim projektima, smatram da mladi zaista mogu dobiti mnogo toga. Jer vi ukoliko se nalazite ograničeni, opet da kažem, tim povučenim imaginarnim linijama i država i entiteta, ne možete da osjetite čari, dakle, i drugih kultura i drugih nacija, ali nikada ih nećete nazivati drugi, nego ćete ih uvijek, dakle, gledati iz perspektive da su to zapravo ljudi koji pripadaju tom nekom identitetu čovječanstva, ja bih to tako nazvala. A kako ovi problemi i rješenja izgledaju iz međunarodne perspektive, reći će nam naša sljedeća gošća. To je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP u Bosni i Hercegovini, sa kojom je razgovarao naš kolega Denis Hadžić-Gigo. Podijeljena društva, govor mržnje, ekstremizam, isključivost, nasilje. Problemi su skoro svakog društva na svijetu, pa tako i BiH društva. Da li se ovi problemi trebaju rješavati globalno ili lokalno? I think these problems should be addressed at every level. Mislim da taj problem treba rješavati na svim nivoima, kako lokalno, u porodici, zajednici i državi, tako i globalno. Zašto? Zato što ove zajednice nisu statične. Uloga pojedinca i odnos prema institucijama ili državi razvija se vremenom. Države se mijenjaju s vremenom. To je kontinuiran fenomen, rekla bih. Definitivno vidimo da krize, poput pandemije COVID-19, pogađaju sve države globalno. To stvara jednu novu dinamiku, pritisak na ljude, pojedince, ali pritisak na vlade. Ljudi mogu biti nezadovoljni servisima koji dobijaju od vlada, ali vlade postepeno mijenjaju svoj odnos prema ljudima. Iz tog razloga, razmatrujući taj fenomen na lokalnom planu, mislim da na prvom mjestu moramo razvijati kritičko mišljenje i rad unutar zajednice u cilju podrške civilnom društvu, pojedincima, ali i podrške vlastima u obavljanju njihove dužnosti. Na globalnom planu u posljednje vrijeme primjećujemo velike društvene pokrete koji su okupljeni oko tema kao što su klimatske promjene, rasna diskriminacija, pravda i ljudska prava. Ovi pokreti se pojavljuju na svim nivoima, a mnogi pojedinci putem ovih pokreta zahtijevaju akciju i promjenu. To je razlog što razvojni program Ujedinjenih nacija djeluje na globalnom planu, radeći s vladama država i postičući njihovo učešće. Trenutno razvojni program Ujedinjenih nacija provodi dane inovacije. Kroz jednu od tema želimo pokazati primjere razvoja kakav bi trebao biti, a ne kakav je trenutno. Usmjereni smo na ono što želimo promijeniti, tako da odgovorimo na izazove svijeta koji se mijenja.
Well, I think that definitely everyone is an agent of change and can influence development in the long term by the very virtue of the fact. Mislim da svaki pojedinac može biti agent promjene, ali mladi ljudi su ti koji će za 20-30 godina raditi u vladama. Oni će naslijediti svijet i društvo sutrašnjice. Samim time mladi se moraju uključiti u procese. Hoće li ili ne, zavisi od pojedinca i ličnog odnosa prema budućnosti. Mi u razvojnom programu Ujedinjenih nacija smatramo da svako ljudsko biće ima prava koje mu pripadaju, politička, društvena i ekonomska. Imamo mogućnost da ih unapređujemo. U ovom slučaju, sagledavajući situaciju u Bosni i Hercegovini, mogu reći da već vidimo mnogo mladih ljudi koji djeluju kao agenti promjena. Angažirani su kroz inovacijske izazove ili stvaranje različitih rješenja za probleme zajednice. Također, mi slušamo stavove mladih i kroz globalno istraživanje. Najveće istraživanje o klimi u sklopu misije 1.5. 72% mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine kaže da treba urgentno djelovati po pitanju klimatskih promjena. Taj procent je viši od procenta na svjetskom nivou, iz čega zaključujemo da je mnogo mladih ljudi u ovoj zemlji zabrinuto po pitanju okoliša. Po meni ovo je znak i dokaz da su ti mladi ljudi agenti promjena. Šta bosansko-hercegovačke vlasti trebaju učiniti kako bi mladi ljudi dobili veći poticaj? Ako sagledamo načine na koji su institucije organizirane i njihove mandate na svim nivoima, vidimo da institucije imaju obavezu uključivanja mladih u procese donošenja politika. Na primjer, ono što trenutno radimo u sklopu regionalne inicijative Dijalog za budućnost je suradnja s Ministarstvom civilnih poslova na konsultacijama s vijećima mladih širom zemlje u izradi priručnika za programe mladih. Ovo pokazuje aktivan angažman vlasti kako bi se na što bolji način aktivirali mladi ljudi. Iako s jedne strane vidimo mnogo apatije, ipak među mladima ima i mnogo interesa za sudjelovanje u društvenom i političkom životu. I tu dolazimo do pitanja ljudskih prava, među kojima su pravo društvenog angažmana, pravo okupljanja i sloboda govora. To su također veoma važne teme koje bi se možda trebale obuhvatiti i kroz obrazovanje, jer razvijanjem kritičkog mišljenja stvara se sposobnost razumijevanja i formiranje stavova o pojavama oko nas. Definitivno, mladi ljudi se trebaju uključiti u društvo, politički život, ekonomiju, ali i u javne institucije i upravu. Košnica, dijaloška emisija za mlade. Gospođa Nedera nekoliko puta je spomenula važnost kritičkog mišljenja. Adi, koliko se u tvojoj školi radi na razvoju kritičkog mišljenja? Jako malo. Jako malo i ne samo mojoj, nego na razini cijelog kantona. Govorim o Zeničko-Dobojskom kantonu, jer dolazim iz Visokog. Mladi, kao što je i ministrica napomenula, nemaju toliko kritičkog mišljenja. Jednostavno, imaju i strah od vlasti, imaju strah od iznošenja svog mišljenja pred bilo kime. Pogotovo ako je to kritičko mišljenje. Tako da nemamo povoljan teren gdje bi mladi mogli iznijeti svoje mišljenje. Smatram da na tome treba raditi, da li kroz nevladne organizacije, što je definitivno najbolje rješenje, da se na taj način pristupi kako bi mladi razvili svoje kritičko mišljenje i mogli ga slobodno iznositi u javnost. Koji je to mehanizam koji bi ti osobno volio da vidiš, koji bi razvijao građanske kompetencije kod mladih? Pa najbolje bi bilo da mladi pokušaju kroz projekat tipa, ja sam do sad radio kao edukator na projektu Asocijacije XY, gdje smo radili o dosta tema, prije svega vršnjačkog nasilja, gdje dosta mladih nauče iznijeti svoje mišljenje. Dakle, puno osoba koje su učestvovale na mojim edukacijama su iznijeli različita mišljenja, ali im treba dati do znanja da nijedno mišljenje nije pogrešno. Dobro. U smislu, sve dok ne ode u ekstremne vode, ali treba im dati do znanja da neko želi čuti njihovo mišljenje. Da je neko tu da sluša i da radi po mišljenjima
da pita mlade i da shodno tome pravi politike prema mladima i različite akcije koje će doprinijeti poboljšanju stanja. Katarina, isto pitanje i za vas. Kako dakle da mlade osnažimo da jasno artikulišu svoja mišljenja? Pa moramo im prosto stvoriti prostor u svakoj sferi života da se osjećaju slobodno da izraze svoje stavove. Mlade puno češće moramo pitati šta misle o svim aspektima života koji ih se tiče i onih koji utiče na njihov život. Mi se trudimo da zapravo, to smo radili u kantonu Sarajevo, da dovedemo donosioce odluka i mlade koji i jesu dio struktura, dakle jesu dio vijeća mladih, postojećih organizacija civilnog društva i sl. Ali onih koji to nisu, u dijalog. Dakle, za istim stolom u nekih 7-8 tema gdje onda mladi ljudi mogu reći šta je to što njih tišti, kako oni vide rješenje. Jer često, kao što je ministrica rekla, često upravo od mladih ljudi možemo dobiti skoro pa gotova rješenja na društvene probleme koji možda ne utiču na njih u ovom trenutku toliko. Ako sad pričamo o mladim ljudima koji su recimo srednjoškolci ili studenti. Dakle, kreiranje atmosfere u kojoj se mlad čovjek osjeća slobodnim da izrazi svoj stav. I to ne mislim da treba da radi samo civilno društvo. Mislim da škola mora postati prostor u kojem te se nešto pita i u kojem to što si ti rekao također utječe na to kako škola funkcionira. Ali isto tako moramo puno više raditi sa drugim akterima koji imaju utjecaj na mlade ljude. Dakle, škola jeste formalno obrazovanje, ali nije zasebni satelit u zajednici. Ona mora komunicirati sa drugim akterima u zajednici, prije svega sa roditeljima, sa civilnim društvom, sa mjestima gdje mladi provode vrijeme. I tu je zapravo jako važno da konstantno imamo neku vrstu interakcije i tek tada će nam se mladi ljudi u nekom širem broju osjećati spremnim i sposobnim da govore stvari. I da ne da samo budu kritičari i da ih društvo doživljava kao problem, nego da ih doista doživljava kao konstrukt i nekog ko donosi rješenja na stol. Upravo su u pandemiji mladi ljudi rješavali neke stvari. Ministrice, koliko je znanje zapravo ključno u prevazilaženju nekih prepreka, podjela, u zapravo formiranju svog ličnog stava? Znanje je ključno. Dakle, kratko i jasno. Nemam šta tu da dodam. Ključno. Ali imala bih par stvari slušajući ovu temu o kritičkom razmišljanju i razvijanju i poticanju kritičkog razmišljanja kod mladih. Nažalost, tu jako slabo stojimo. I svi smo krivi za to. Dakle, kriv je sistem, kriva je škola, kriva je porodica, krivi su mediji. Zaista smo svi krivi za to. I tu sada koliko god, malo prije rekla sam da pokušavam da nađem nešto pozitivno, tu baš ne mogu puno stvari pozitivni da nađem jer imam osjećaj da su mladi koji imaju razvijeno kritično razmišljanje da su neka slučajna greška. To nam jasno pokazuju svi rezultati međunarodnih istraživanja našeg kvaliteta obrazovanja i TIMSS i PISA su u stvari upravo to pokazali kao najveći problem i najtanju karku u našem obrazovnom sistemu. To je ono kada učiteljica kaže djetetu nacrtaj rad u jesenjim bojama, a on ili ona nacrtaju rad u sivoj boji zato što u jesenjima kiša pada i sve im je sivo. I onda dobiju 1 jer nisu to jesenje boje. Zna se šta su jesenje boje. Dakle, krenuši od tog najnižeg stepena ili još dalje, koliko je bitno u stvari predškolsko obrazovanje za kvalitet daljeg razvoja, pa osnovno mislim da je tu najtanji, najveći problem, srednji. I onda više kada dođete kod nas u visoko, malo se tu još šta može napraviti. Dakle, krivi smo mi, krive su porodice. Da se vratim na ono kako su krivi mediji. Mi učimo svi mladi, djeca, prvenstveno uče ugledajući se. Dakle, često učimo posmatranjem ili imitacijom onoga što vidimo u svom okruženju. Ako su nam primjer i uzor ljudi koji imaju najviše prostora u javnom diskursu,
a on jesu, onda postoji uzor mladima, onda tek vidimo u kakvom smo problemu. Tako da, nažalost, naši mladi niti imaju na koga da se ugledaju, niti imaju gdje to da nauče. Tako da, zaista, jedan od najvećih problema koje vidim generalno u našem društvu je to nedostatak kritičkog razmišljanja i jedno kolo u koje smo se zapleli i ne znam kako ćemo izaći iz njega. A da li možda kritičko mišljenje postoji u nekim malim dijelovima Bosne i Hercegovine? Da li se razvija u školama? Vidjeli smo pozitivne primjere iz nevladinog sektora, razgovarali smo i o državnim institucijama. Sada idemo u Mostar, u Koledž Ujedinjenog svijeta, gdje ćemo saznati više o poveznici između kritičkog razmišljanja i mira. Od 2006. godine u Mostaru djeluje Koledž Ujedinjenog svijeta, jedan od 17 sličnih rasprostranjenih na 4 kontinenta. Ova međunarodna obrazovna ustanova pod svojim krovom okuplja srednjoškolce iz svih kutaka planete, bez obzira na naciju, kulturu, rasu, religiju, iskustva ili socioekonomski status. Koledž Ujedinjenog svijeta u svojoj misiji ističe različitost i interkulturalnost kao prednost, a stjecanje znanja kao put ka miru i održivosti. Vršnjačko nasilje, govor mržnje, podjele i ekstremizam. Izgleda da su današnje mlade generacije izložene nizu problema. Moja trenutna škola mi nekako služi kao primjer kako iako su svi učenici dolaze iz različitih krajeva svijeta i iz različitih kultura i vrijednuju različite stvari, ali kako u suštini su svi pribrani i obrazovani dovoljno kako bi spoznali prave vrijednosti. To je jedna od tema koja je onako poprilično aktualna i koja se, mislim, i dodatno aktualizirala obzirom na to nekakva kretanje tokove u svijetu. Mi smo se tome posvetili poprilično ozbiljno u smislu nekakvih naših protokola i procedura. Da li se znanje može boriti protiv nasilja i podjela? Kao obrazovna institucija mislimo da je ključ upravo u obrazovanju mladih ljudi, u nekakvom načinu podizanja svijesti o sličnostima u ovom slučaju i nekako mogućnosti da mladi ljudi razumiju jedni druge i da te nekakve krupne političke teme koje se često tiču identiteta svedemo na nekakvo razumijevanje primjereno, recimo, dobi i da jednostavno kroz edukaciju učenici postaju svjesni koliko u stvari imaju zajedničkog i zašto te podjele u njihovom konkretnom slučaju nemaju nikakav pretjeran smisao. Sami znamo po području u kojem živimo da je nasilje općenito jako lokalan problem. I to se kroz prijašnje generacije i kroz roditelje očituje i na djecu. Također mislim da sve nekako potječe iz doma, jer roditelji su često ljudi koji djeci predstavljaju najveći uzor u životu. I ako dijete kao takvo vidi da su njegove radnje prihvatljive u očima roditelja, on ih nastavlja i dalje činiti. Da li su ovi problemi lokalnog ili globalnog karaktera? I što je po vama efektivno rješenje ovih problema? Lokalni problemi su nama uvijek bliži i mi smo kroz našu praksu i razumijeli da najbolji način da naši učenici razumiju lokalne probleme jeste da ih osposobimo da povuku paralele sa sličnim problemima negdje drugo. I mislim da je to neka praksa koja možda nije zastupljena toliko u našim nastavnim programima, gdje se, mislim, pogotovo kad je u pitanju neki nastavni predmeti koji su napravljeni da bi na neki način podgrijavali te podjele i da na neki način intenzivirali taj nekakav latentni konflikt koji postoji između zajednica. Rekla bih da ljudi ovdje, ako sudjeluju u vršnjačkom nasilju, često ga izražavaju na način, to jest opravdavaju kao neku vrstu nacionalizma, što je jako istaknuto na ovom području Balkana. Mi ako govorimo o bilo kakvoj temi, ne znam kako da je kontroverzna, ako napravimo paralelu sa nekim društvom koji je sličnog profila ili sa nekim problemom koji je sličan, naši učenici puno lakše da razumiju šta treba uraditi,
šta se može desiti ukoliko se nešto ne poduzme i slično. Mnogo je toga što nas spaja. Putovanja, muzika i znanja. Život je pun šarolikosti, a na nama je da se otvorimo jedni drugima. Za Košnicu iz Mostara javila se Jelena Mihić. Košnica, dijaloška emisija za mlade. Šta reći nakon ovako divnog Jeleninog zaključka? Toliko je toga što nas zapravo veže. A ja sada za naše goste u studiju imam jedan mali izazov. Pokušajmo svako od nas ponaosob u 30 sekundi sumirati svoju preporuku. Šta je to što svako od nas treba uraditi kako bismo doprinijeli mirnijoj, pravednijoj i sigurnijoj zajednici? Pa evo možda da počnemo od tebe. Znanje, obrazovanje, dakle, sloboda da upoznate drugog i drugačijeg, dakle, da se prepustite, da budete dio zajednice i nekog drugog, da kažem da izađete iz tih okova društva, da izađete iz šablona, da budete drugačiji. Jer zaista mladi koji su drugačiji, koji imaju kritičko razmišljanje, su postali nekako devijacija u društvu, a smatram da su oni, tako da kažem opet, nosioci neke bolje budućnosti i boljeg konteksta za mlade u Bosni i Hercegovini. Hvala ti, Benisa. Adi? Ja bih dodao da mladi trebaju da budu dosta fleksibilniji. Mi smo čuli kako su krivi svi ostali, ali nismo čuli da su krivi mladi. Ja određenu dozu krivice stavljam i na mlade jer nemaju hrabrosti da iskorače u svijet nevladin sektor, imaju distancu od vlasti. Tako da trebaju da budu hrabri i trebamo da se uključimo u što više nevladnih organizacija, da u svojim školama potenciramo kritičko razmišljanje kroz vijeće učenika, da li kroz vijeće mladih i ostale nevladne organizacije, kako bismo na kraju mogli razviti sami sebe. Da bismo bili mladi kakvi treba da budemo i da bismo mogli preuzeti sve zadatke koji će nam kasnije donijeti život. Hvala ti, Katarina. Kao što rekoh na početku, nekako pomirenje se ne dešava preko noći, ne dešava se u nekim ogromnim pokretima. Puno je bolje da govorimo o miru narednih 100 dana nego da ratujemo jedan, ni unutar sebe, ni sa drugima, nego prosto da promišljamo mir i onda nekako i živimo ove vrijednosti o kojima smo govorili ovdje u emisiji. Hvala ti. Ministrice, neke zaključne riječi za... Sve ovo što su oni rekli, ono što se kaže, ne možete im pera odbiti. Dakle, zaista je ovo užitak bio slušati. U tome je sve što se može reći. Znanje i obrazovanje, to je nešto što vam niko ne može uzeti ni osporiti i uvijek se u tome nalaze odgovori. I ono što mlade osobe imaju, a starije izgube kroz životne izazove, jeste entuzijazam i optimizam. Dakle, zadržite entuzijazam i optimizam i sky is the limit. Hvala vam, hvala našim gostima. Bila je ovo posljednja emisija serijala Košnica. Nadamo se da će neke od preporuka o kojima smo razgovarali o 4 održiva cilja Agende 2030 naći svoj put do naše prosperitetnije budućnosti. Hvala vam i sretno!